Kay mga pagarya, di di mapitana pagulog na kunara kasi karumangka na didnawidnakan. Di di mapitana pagulugan na kunara kasi sumangawataka na didnawidnakan. Di di mapitana pagulog na nang kaya umat nabi kunara ka na didnawidnakan. Ay mga pagarya, imanto na kailangan suka panisukay kapanamar pamagot nini wating nabi sukaan bugriyo kumasada pa nakapakataling mo kapagir ka sa bugriyo pamagot nini wating nabi suemanan yan nakapipya ginawa kumasada pa nakapakataling mo pa sa sakit mga pagarya andiri ka pulgamatano sa tarutlo pa may kamaputos na mga pagarya di ka pulaguta manigwaga maamay kaya manangin namin sungir buka sa mananapun di papita na putay ka antuna din mga gigiden sa nakakwalungan ng muri kuman na imapita na talwang kaupumur ya bani adam ana baitun wahida wa ana baitud dud wa ana baitud dul ay bawatan wada masakan swing dat tawan-tawan sakan swing dadad na bangkong siringan wa ana baitud dud nasakan sudar pa mga luwati wa ana baitud dulam nasakan sudar pa apit mana na malibutang ya bani adam tudannibu ala dahri fasawfa tudillu fi batni ay bawatan wadam lalakaw kanugan at kulyawakan lahokpan kaketagu kanubusang kayat tiyanakan ya bani adam takulu ala alwanid dahr fasawfa takulid dudu fi batni ay bawatan wadam bakaw sugusugan udan kumapyapang mungkin kulyawakan kasih musiguran dan aku kang mga luwati si putiyanakan ya bani adam tudannibu ala dahri fasawfa tudillu fi batni ay bawatan adam baradun sa kanudan kulyawakan kasih musiguran dan siksa naman sa kanusi putiyanakan ya bani adam tadhaq ala dahri fasawfa tubqi fi batni hay bawatan wadam sisinga-singa kanudan kulyawakan kasih kanudan apaka kuris sepenakan sekanosi putiyanakan ay mga pagarya di mapitan na panunugin sa andi benar yang masa ika penagunta manitanu sa iyang kaya insyaallah ta'ala mga pagarya Allahu Akbar biyali Nabi sallallahu alaihi wasallam sa katawbo maka neraka na di ka maka surga sama sedir ka ng Somalia o yung tutukan ay kadang liman to at tumanay tanong sa Pilipinas sa tumatay sirada adilan din kisah la ilaha illallah na paniat adda mo man inuto nakagiat beramal ka magar lemah enong sudah didulun la ilaha illallah na paniat tanong din saya mana niyan na indah watan wallahu di pagadapan tanong